U Vojvodini še ročnje narodza dzevecero dzeci na tisjač žiteljoh, a umeraju šternat stari, povedzene Nješkana Shacki kotra otrimane u Novim Sadu. Slavica Đukić-Dejanović, ministerka bez portfelja za populacijnu politiku, nahlašela, že še Hviljkovovi pituju Totimiri, kotri maju pronatalitetni charakter, otvorenju uslovijoh, jak stimulovac mladih ljudzov, že bi postali roditelje. Ona tiž nahlašela, že bar značne, že bi mladi ljudze buli obrazovani u sferi roboti, ali i u sferi zdravstvenej kulturi. Bar značne planovac i vidvojic penjež za biomedicinski pomohnute oplodzenje za tih kotri nje možu na prirodni sposob postać rodiči. Zoz 19 opštinog zoz Vojvodini, kotri aplikovali za dostavanje finansine i potrimovki familijom, kotri planuju roditeljstvo, 5 opštini dostali toti sredstva. Mi ćemo stimulisati one koji... Budzeme stimulovac tih, kotri maju socijalno odvičateljne spravovanje, kotri še staraju o tim, čiji ih robotnik ma u bliskosti, a šeljka ze ohabi dzecko, či budzemac šljebodni dzenjke, či dzecko pohori, či žena ke će vraci zoz odsustva po narodzenju dzecka dostanje robotu i toti stimulaciji budu model i za drugih. Slavica Đukić-Dejanović varela, že zakon o finansine i potrimovki familiji po konje zroka bude u Skupštini i že še perširaz vyjednača ženi zoz valalu kotri nje u stajemnim robotnim odnošenju, zoz ženami kotri stajemno zanjati.